Vanhu va South Africa vele nina nisawathembi ama-politician. Senilahlile lithemba vele ku-politics. Noma umuntu bathi ufile anithembi, nithi nifuna ubufakazi. Hey, ngoba nathi imithetho bathi ufile, mara abantu bathi no, lo wenda lesi yabo Gavin Watson. Even nathi abo Bester wathiwa ufile. Angakafi. Angadlali, akahamba ayofela lapha kuMadlanga Commission. Bazi bafuna kubona sidumbu. Yabo? And bathi tonke tidudla leti ngathi tifana naye atibhace ngoba bangabulala wena balethele isidumbu sakho lapha and then sekudideka umphakathi. Hey, animthembi lo muntu bathi no asimthembi wacala wathenga iflag ya 22 million. I-South African flag wathi ithenga 22 million. So asimthembi unemanga. Khona why nakalahlekile manje abazange basitshele ukuthi ulahlekile. Ulahlekile and then baze bomthola ngelanga lesi2 nakhona bamthola sekale phasi. Ngani uwe wahlala kuphi? Uwe ukuthi wena wahlala emoyeni and then ngelanga lesi2 ngikhana yehla sebambona la ku floor. Perhaps wow. Hey, kumatima kakhulu. Imovie, ifilm. Uyayiva ke ngoku. Kuhubutse mama. Yathi kubhlungu kakhulu. Asathi ke yonke kani. Maybe ushonile vele. Yabo, you know, well.